Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus Uwezo TV nizere ko mumeze neza munaguwe neza aho muherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyawe ciza cyo Burundi abari mu Rwanda abari muri Congo abari muri Tanzania Kenya Uganda Mozambique South Africa n'ahandi henshi muherereye abari Europe abari Asia abari i Burayi Plutôt abari muri Amerika kandi baramutse ndabahe nikaze mwa kino kiganiro cacu chuno musi kanangure ndamutsa cyane abantu bari South Africa bumve ko tubaramukije abari Mozambique mama mutwandikira muri abantu bacu tutibagiye n'abari mu migabane ya Burayi aha ni kuri B-Info Plus Uwezo TV ndetse turi kumwe no mu Gisaka TV nayo tugiye kubana mwa kino kiganiro nkuko bisanzwe ntabwo mba ndi umwe mu mbonye muri studio ahubwo ndiko mbafise bishasha ndabazaniye ndetse n'undi muntu adufasha kugira ngo tubashe kumva byinshi tubanje gutahura mu buryo buramvuye yes nkuko bisanzwe nazanye wa muntu umwe mwakunda cyane umwe mwakunda ibitekerezo vyiwe ukabumukunda cya muri commentaire ugira igitekerezo vyaza kuvuga canke uduza imitima canke amadrapo umwereke yuko umwishimiye nawe se uwundi n'umwami w'igisaka tugiye kuyaga byinshi na cyane ku mirongo y'urugamba afise byinshi aza kutubwira mwami w'igisaka rikanda kwakire kuri B-Info Plus Uwezo TV nizere yuko mu Gisaka TV mumeze neza ndagushimiye kuba umpaye ikaze bwana munyamakuru mu Gisaka TV tumeze neza turashima Imana ego nizere ko namwe aho ngaho kuri Uwezo no kuri B-Info Plus mumeze neza bwana munyamakuru nabo muri fizika nizere ko ari amahoro kabisa twe tumeze neza ibujumbura bugorovye neza nta kibazo sinzi namwe ikigali ho muherereye uko ibintu vyifashe nawe nukuvuga ngo ibintu biri kugenda bijya mu buryo nkuko byari bisanzwe nta kidasanzwe mu gihugu cyabaye murakoze cyane mwami w'igisaka kuri uno mugoroba ndagutumije kugira ngo twiyagire kivandimwe ivyinshi abantu benshi batarabasha kumenya tumaze iminsi canke tumaze amezi atari make twumva yuko Blackwater novuga yuko ari igisirikare kiva muri Amerika cyaje kwifatikanya na leta ya Congo kugira ngo bashobore gutuza imigwi y'iterabwoba ngaha muri Congo tumaze iminsi twumva ari hiri mugabo ntitwumve ibikorwa vyayo ariko no munsi tuko turumva isa niyaje gushasha donc bari ko ratubwira yuko yazaniye n'abandi bakomando badasanzwe mwami w'igisaka ndazi yuko ubizi ko vyisho shobora kuduha umuco na cyane kubijanye nabo basirikare ba Blackwater urakoze bwana munyamakuru aba banyamakuru aba mercenary mercenaries mu cyongereza ba Blackwater bafite umugabo wamamaye ubayoboye yitwa Eric Prince bwana munyamakuru cyangwa mubwire ko bamye bari hano muri Congo ariko bijyanye n'impinduka muri politike naho ikigero cy'amakimbirane kigenda kigera ko uruhande rumwe ndavuga uruhande rw'abicanyi bagenda baheze inguni mu buryo basaba Congo nako kuko iheze inguni hagarara ku busugire bw'igihugu cyayo nibwo rero iri tsinda ry'abacanshuro bari kugenda barushaho kwigaragaza noneho kandi ndagira ngo mbwire bwana munyamakuru ko ibi bintu no kuba ngo bije nyuma y'uko Ububirigi buvuye muri ibi bintu bitina n'inyungu bufite hano muri Congo bukagira n'inyungu gusigasira hagati yabo n'abafaransa abafaransa no kuvuga ubuvuze iri tsinda ry'abicanyi bandi bacu kandi munyamakuru rero turaza kubyinjiramo turagenda tubisesengura ariko icyo nakubwira ibi bintu bifite impamvu bifite ihuriro aho bihurira na Israel ndagira ngo mubwire yuko aba bagabo baje neza batagiye kwigaragaza ku rugamba mu gihe Israel nayo iri gukaza ibikorwa byayo hano mu burasirazuba bwa Afurika n'ubwa Congo muri rusange bwana munyamakuru rero nizeye ko turi bugirane ikiganiro cyiza tukabisesengura imuzingo cyane yuko ibintu byerekeranye na geopolitike kandi ari ibintu ndebera hafi y'aka karere k'ibiyaga murakoze cyane gose mwami w'igisaka kwiza rya Blackwater twibaza yuko bizohindura iki ngako butaka bwa Congo ubundi iyo uvuze Blackwater aba bagabo n'abanyamerika kandi mu busanzwe ikintu cyahindutse Amerika hano yicara
irimo hagati mu kuvuga ngo ni 12 nk'uko yabikoze hagati ya Iran na Iraq mu myaka y'igihumbi na za magana 8 kugeza igihumbi na za magana 9 amene igihumbi magana 980 igihumbi kimwe magana 990 muri iyo myaka Iran na Iraq bari barimo besurana. Ndagira ngo mbwire ko ibi ngiyi yabikoze ari uzabona ikaza kwa Dede basanzwe bakorana guhera muri myaka igera muri mirongo igiye kugera mu 40 uko Dede no kuvuga ngo ibikorwa bye tubireba guhera muri 51 ubwo bari mu nyeshyamba za Museveni. Bwana munyamakuru ariko numva ntakiri kukumva, sinzi niba wowe waba uri kunyumva. Je ndakumva neza cyane kabisa kandi nizere ko nawe uri kuranyumva. Yes, nanjye ndakumvisha. So nukuvuga ngo Amerika iri hose rero aba bagabo ubundi bajya mu biraka babaye autorize na Amerika, nukuvuga ngo bano bakora munsi ya politiki ya Amerika, ariko Amerika mu rwego rwo kuba ikirumira habiri ibi bintu ntabwo mu gihe yari kiri inyuma ya Kagame kandi n'ubigishaka kuba inyuma ye byanze ibi bintu ko ibijyamo mu buryo bweruye ngo yubohereze aba bagabo ngo ni water black bamye bavugwa n'ubundi hari mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ntabwo bari bageze kuri iki kigero. Ndagira ngo mubwire nshyira umucyo kuri iki kintu, ntabwo noneho iyo ari propaganda niba mwakomeje kubyumva mu binyamakuru byane Kigali, ntabwo iyi ngiyi noneho ari propaganda ahubwo n'ubwoba batewe n'ibintu. Ariko aba bantu ntubarebe ku giti cyabo, nyuma y'uko Kagame ashwanye na Israel igashwana n'Ubufaransa ku bijyanye na Palestina, kandi Kisekedi akaba yararobize bari abantu mu bantu badukurikira haba hano mu Gisaka TV cyangwa Uwezo cyangwa kuri Info Plus, nagiye basobanura neza ibi bintu amavu n'amavu. Rero ibi ngibi ntago ari coincidence kugira ngo iyi wuta ibe iri kuvugwa hano muri Kongo kandi noneho yescalatinze ibikorwa byayo, ntago ari ibintu ari coincidence ngo duhite tubonamo Israel. Kandi bwana munyamakuru ndamubwire aba bantu ibi bintu ubundi bitangira twagiye twumva Sukoye, umva drone z'abari CH4 zikikoza hasi zigatabika inyeshyamba 500 zikagaruka bagera gutya bakora inama 300 zikabahuha mu isogonda rite. Bishop bwana munyamakuru ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri hano nta kaboko ka Israel niko turi kubonamo. Ndagira ngo nkubwire rero yuko ku itariki ya 15 aba bantu nibwo hari haje 3,000 dusanga 2,000 byari bisanzwe hano. Bakajije ibitero byabo, wamye wumva drone ziri gukora ibintu Sukoyi. Ubundi mu itangiriro mu rugamba rwafashe Goma ziraza Sukoyi n'izindi ndege zose twakomeje kumva zakoreshwaga n'abanyarwanda ya mwara babonye hano bacana mu Rwanda. Ariko kuri iyi nshuro ndagira ngo mubwire impamvu ubona bimeze gutya, bafite ubutasi ndumva mbikubwire aho ariko ubutasi buvuguruye bw'abanya-Israeli bo batameze nk'ababirigi bari bakeneye gukomeza gusigasira umubano bari na Israeli, nuko ngo bafite ubutasi kandi bari bakeneye gukora ibikorwa byabo kuko Israeli nta bikorwa bidasanzwe isanzwe ifite hano muri aka karere ku buryo yagendamo gakeya muri ibi bintu ngo umubano wayo n'u Rwanda gutangirika. Bwana munyamakuru cyane rwose mwami w'Igisaka, turacyari ku bijyanye n'umuzo wa Black Water, ariko uratubwiye yuko Black Water tuyifata nk'abaje gufasha leta ya Kongo ahubwo tuyifata nk'abanyamerika. Wana munyamakuru cyaye mwami w'Igisaka, iyi Black Water tuvuge yuko yaje donke kugira ngo iyi Amerika bizokunde yibutare ngaha muri Kongo cyangwa irafite indi target yoba yaratumye izanwa ngaha ku butaka bwa Kongo. Ubundi munyamakuru ndagira ngo nkubwire yuko buri gihe nta gihe Amerika ikiri igihangange izigera ibura inyungu zayo, yaba iri gukorana na Kagame yaba iri gukorana na Kisekedi, nta gihe itazaba iri mu nyungu zayo hano. Rero iraje mu nyungu za Amerika ariko nanone mu nyungu za Israeli, amene mu nyungu za Kisekedi. Ahari abantu badukurikiranye ibintu barabyitiranya imikoranire y'ibihugu. Bwana munyamakuru ntago ari ugufasha ngo ndagufashije ngo ndabona ngo uteye impuhwe ngo
bagufashije ihangane ngo rwose ngo ibibazo wagize ngo twabibonye njya nkunda kubaha urugero rw'ibibera muri Middle East nk'ukuntu Palestine yarenganiye hariya ariko ku bijyanye n'inyungu z'ubukungu n'inyungu za politike kubera babuze bari abantu ntabwo bari strategique niyo mpamvu uzabona harabuze politike yakorwa hari ahantu hagira igihinduka rero iyo uvuze ngo ni ku nyungu z'Abanyamerika ni inyungu z'Abanyamerika ariko nagomba no kwiyongeza inyungu za Kongo kuko ibihugu bikorana muri win-win situation ntago ari ukuza ngo ndagufashije ngihangane ngibazo wagize nta nyungu igihugu kigufashije kibikuramo rero ni mu nyungu zombi z'ibihugu byombi kandi ikindi narenza bwana munyamakuru ajya mubwire none se ari wowe aho kugira ngo ukomeze ubona abantu baza biba batwara koruta batwara zahabu bagira ibiki baza bica abantu baza bakora ibibi byose none se wakora iki ni ukuvuga ngo hari ikiguzi cyo kugira ngo ubone uwo mutekano rero niyo mpamvu habagomba kubaho impande zombi ari Abanyamerika bakunguka na Israel birumvikana hano ahantu niyo niko kuboko turi gukomeze kubonamo hanyuma kandi na Kongo nayo ifite aho yungukira by'umwariko mugenda muhabona cyane rwose urakoze mwami w'igisaka reka tuve muri Blackwater twigiye muri Bukavu neza na neza uno munsi bwana mwami w'igisaka twabonye ama video yabamwe mu gwaruka ko mu gisagara ca Bukavu bongeye gufatwa ku nguvu bajanwa mu guforomwa kugira ngo bashobore kwinjira nk'abasirikare muri uno muhari w'inyeshamba bavuga yuko ari izo igihugu cy'u Rwanda ivyo bibaye inyuma y'igihe gito abaheruka gusohoka muri formation militaire muri ya Rumangabo bashoboye guhura n'akaje karamana ndetse bamwe bari bwashike no ku mirongo y'urugamba bahura na Skoyi muri Nzibira birangira benshi badashitse no ku rugamba ariko turiko turabona urundi gwaruka ruriko rurafatwa kugira ngo rujanwe ku mirongo y'urugamba bwana mwami w'igisaka ibi bintu urabibona gute ibi bintu urabona biherera inyuma y'igihe gito aberuka gusohoka formation militaire basa n'abahetse urakoze bwa nyamakuru mu by'ukuri mu gihe imyiteguro ku mpande zombi irimbanije ndavuga ku ruhande rwa Kongo kandi imyiteguro tuvuga hano ni intambara igihe rero imyiteguro ku ruhande rwa Kongo no ku ruhande rw'u Rwanda irimbanyije bakaba nyine bagomba kuba besurana ndagira ngo ibi mubona ubu ngubu nonaha mwumva ngo ubusuku ikoze hasi tabika abantu igihumbi ikoze hasi nyeshyamba zirenga 500 zikaba munsi y'ikiraro ibi ngibi ni imirabyo muba ntabwo ziraza so rero dukomeje bari bamaze kutumurikira abasirikare bagera ngo 7,000 ariko ndagira ngo mubwire ko harimo ikintu nanone cyo gukabya baravuga ngo 7,000 ariko ngiyewe amakuru yanjye y'ubutasi ampereza yuko ari 5,000 ba ngo abasirikare bashyashya mu by'ukuri abandi nabo bagiye bari basanzwe aho ngaho basanzwe bari mu by'ukuri mu rwego rwo gutera ubwoba kubanza ugatera ubwoba uwo muhanganye icyo ni kimwe icyakabiri kandi 5,000 nabyo mu by'ukuri baherutse kwinjiza ndagira ngo mubwire yuko ibyo 5,000 nabyo ntabwo ari bikeya ariko icyo nakubwira neza ndagira ngo twibukiranye uhereye igihe baruka kwerekanira abo basirikare subira mu mibare neza urebe Sukhoi urebe drone ugende ureba abantu ku munsi abantu yagendaga ziza zigataba ngira ngo abaheruka ndumva baheruka ari abasirikare 1,700 ariwo mubare munini ubundi mubare uheruka bari abantu 350 umusibejo mwamye mubona induru ziri kuvuga hano i Kigali ngo drone ngo z'abarundi ngiki ngo ese bari kwikoma abarundi cyane kubera akazi keza twebwe dukomeje kubashimira mu by'ukuri no kuvuga ngo impamvu ubona bari gusorera nabo n'abasaza n'abakecuru ngo bagende mu gisirikare no kuvuga ngo ewa babakozemo akazi iki kibe kimenyetso bwana munyamakuru iyo tuje hano tukavuga duti dore hapfuye abasirikare 1,000 hapfuye abantu 600 bamwe baraza ati reka izo ni exaggeration ariko ndagira ngo mubwire ngo ibi ngibi niba ushaka utazajya ku rugamba wowe ngo ubyibonere ariko uzajya utegereza uzajya wumva bakubwiye
Kigali yuzuye iyo bahambamo abo bantu uzagaruka kandi ubona ibikorwa nk'ibyo noneho bari gutwara n'abonka none ko bafite abasirikare bahagije ko batuga ngo bari bafite ibihumbi 7 none baratwara abakecuru baratwara abana mu ruhe rwego ni ukuvuga ngo izi ndege zabahinzemo ubudehe mu by'ukuri yes nta bantu bafite kandi urugamba nababwiye ngo iyi ni imirabyo nguba ntabwo zirazi ni ukuvuga ngo bakeneye mu by'ukuri yuko bongeramo amaraso kuko reka nkubwire yuko hari ahantu hagiye ibihumbi bigera muri 3 kuva aho batumurikiye bariya bantu nuko bimeze ni wibwa wibaza ngo kubera iki kandi hano ndagira ngo icyo gishyirwe mu muco nta nubwo ari ibihuha cyangwa ari inkuru za imagination ngo batwaye abana batwaye abantu mu by'ukuri batakaye bajya mu gisirikare kandi nabwo ku ngufu ngendera ngo ko na hano mu Rwanda uretse ko ubungubu byari byaracishijemo ariko mu myaka ya 2006 kugeza 2010 ndagira ngo yuko abantu bajya gutya bakaza kubayobora bakabatwara ku ngufu rero ntabwo byantangaza kuba babikora noneho ahantu nk'ari ariko ngo bahimbye akarima kabo k'ubugezi bwa nabi nuko ariko turiko turabona bariko barabatwara ku nguvu mbega mwami w'igisaka urashobora kwibaza yuko aba bantu bariko baratwagwa ku nguvu mu bintu badashaka ariko bazohavana babaha umusanzu cyangwa babaha umusaruro mwiza cyangwa ndi kugira ngo babafate bikunde bashira imbere ku mirongo y'urugamba bicwe n'abakongomani bene wabo urabibona gute mwami w'igisaka niho hahandi nkubwira ubu ikigiye gukurikiraho baraje babajyane ku rugamba Sukhoi nimanuka igakinduramo abantu 1000 bazaza hano mu binyamakuru hano i Kigali wenda n'ibinyamakuru bikeya bakibasha ku accessinga muri manipulation zabo na propaganda muzumva bavuga ngo bisha abaturage mu by'ukuri bwana munyamakuru nukumve bavuga ngo yapfuye miliyoni zigera muri 10 na zingahe Trump ibintu yarabivuze n'ubu buryo nyine bagendamo baraza bagatwara abantu n'abasivile bakagenda icyumweru kimwe ngo babacishije kuri training bakagenda bakabagunyura nukuvuga ngo ni muri wa mugambi mugari ahari abankurikira na hano mu Gisaka TV hari ubushakashatsi bw'umunyabantu umudokiteri n'umuprofesseur muri za kaminuza mu Buyapani yitwa Yonekawa Masako yashyize hanze ubushakashatsi bwe mu gitabo yasobanura uburyo Kagame akoreshamo ihohotera rishingiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara ariko abihuza nanone n'iki n'umugambi wa kagatsiko ka FPR wo kurimbura abantu hara mu burasirazuba bwa Kongo akahara neza no kuvuga ngo akerimina we akazana abantu aje kwatuza abahe n'abanyarwanda n'abakongomani bo Kagame yamaze guforomata mu mutwe babandi yaje akavuga mwebwe muri abatutsi ati mwebwe muri abanyamurenge ati namwe muvuga ikinyarwanda ati rero ati ninjye mutunguzi wanyu timuze mubaha abantu nuko kujya strategically kugira ngo abashe gukomeza gukontorora buriya butaka ngira ngo icyo kintu kirumvikana mu by'ukuri rero uwo ni wa mugambi ukomeje wo kurimbura abantu batuye muri kara gace kugira ngo hasigare ari ahantu hari vide hanyuma bo kwaza kuhatuza abantu bwana munyamakuru bazamufasha gukontorora ziramenyereza aho nuko urakoze bwana mwami w'igisaka hariko haravugwa amajambo menshi yuko mu bibanza byafashwe n'izinyeshamba z'igucu Rwanda bamwe bari mu bakongomani bari basanzwe bahaba ko boba bariko barangazwa hakazana guteragirwa abandi bantu bashasha aho ndavuga abanyarwanda kumbure ivyo navyo bya bimaze kugushikira mwami w'igisaka urabivuga kwiki yes aho ngaho bwana munyamakuru wenda nihuta kugira ngo musezere ndabona hari indi mirimo mpamagariwe ariko nkiraka nk'umusozo wanjye uranyumva bwana munyamakuru uranyumva ndakumva neza cyane kabisa yes ibi ngibi ntabwo bikwiye kubatungura ndagira ngo mbabwire ko mu mwaka w'1994 ubundi FPR itera u Rwanda yateye 1990 rero haba mu nce z'umutara zaba mu nce zo mu majyaruguru ahantu bagiye banyura ndagira ko bagiye bakurura kuvuga ngo iyo politiki ni ibintu biri systematic ntabwo ari ibintu biza byikora gusa ngo bikange kuba nuko aba bantu ndabicaye b'umwuga nuko ngo ni killing machine nkuko biyita
kugira ngo mubwire ko ibi bari gukora aho hantu ntihagire n'ukekeranya kuko hari ahandi bagiye babikora mu nce baciyemo hano muri iyi wingi y'uburasirazuba no kuvuga ngo bava Uganda baza batera u Rwanda bafata baciye mu gice cyitwa cy'Umutara kugira ngo mubwire ngo bagiye berimina ab'umuhutu ab'umututsi bagiye berimina kugira ngo aho hantu hasigare nta muntu uhari baza n'abantu bikuriye Uganda abandi babakuye mu Burundi hari abandi bari bafite aho ngaho mu Burundi n'ubu ngubu aribo bagiye tugenda tuba bagiye baheka aribo bagiye baheka izi mpyisi zikaba zaratangiye no kubarya amatwi. So rero ibyo ngibyo kuba barabikoze hano bakagenda Gisaka bakubura Umutara wose bagakubura Bugesera kugeza ubwo bagize iki bazanye ngo batuze abantu bushyashya kugira ngo gukomeza kutoha. So ibi rero ni muri bya bindi nubwo bya bitavugwaho rumwe ariko umushashatsi namubabwiye hari n'abandi bagiye bafite ibitekerezo kuri iyi ngingo bavuga yuko iyi ari jenoside mu by'ukuri Kagame akomeje gukorera hari ahantu yabishingiye ku kwica ariko yabishingiye no gutuma abantu neza bahungetwa sosiyete no kwanga umuryango mugari bakomokamo bagatakaza akaranga gakondo yabigatakara ubutaka bugatakara abantu bagasigara nta identite bafite. Nibyo rero bikomeje bwana munyamakuru n'icyo nasorezaho. Nuko urakoze cyane kubera ikibazo cy'umanya kitabukundiye kumbere zongera sura tuyage uwundi munsi reka mugabo ndagize ndagushimira cyane vyimva mutima. Urakoze cyane nanjye ndagushimiye kandi nshimiye n'abadukurikirana baciye kuri izo channel Uwezo na Info Plus ndabashimiye. Mu Gisaka TV rero naho tugira ibiganiro byiza bwana munyamakuru cyane gose ndabasezeye ariko naho mujye mudusura murebe ibyo dukora kandi niba mukeneye kumenya mu by'ukuri ikintu Dede yakomeje kuri iturufu za Dede yagiye akoresha hano mu karere n'ibinyoma byubakiyeho ni hano muzajya mubisanga n'ahandi. Nuko nkuko bavyumvisa dukurikirana nabantu bakurikirana cyane ibintu bijanye n'amakuru y'akarere kumbure bumvisa aho kubikura sahani ni ku mu Gisaka TV bashobora kuronka amakuru yo mu busesanguzi bwiza atosoye. Nuko reka rero nshimira cyane umuntu wese twabonye makino kiganiro nizera yuko yashoboye kumviramo byinshi. Ndabasaba kugenda mutagize ikintu muvuze muri commentaire sigira like kuri video cyangwa ukore subscribe niba utarabikora hamba tubandanye twagura umuryango munini. Kora subscribe kuri Info Plus ndagusaba unasimbiye kuri Uwezo TV haciye ibiganiro byiza by'ubusesanguzi naho kore subscribe kugira ngo aho tuzocisha amakuru hose uzobe mu bambere bashoboye kubona ico kiganiro. Kandi ndabifuriza umugoroba mwiza kumbure turongera guhura mu bindi biganiro byacu turi kumwe n'umusesanguzi. Bye bye.